Van noi gam tina kuki cha te ho zo se na bon chawin ni thla pha phal thla November ni sim som ni lenga Tuesday ni khuin zong ni thla thu so ngai ki du hite thu so ngai tau hite achi sa October ni sim sagi sang ni le som ni le thum ni khuwa Hamas hinui mi hon Israel gam sung abulu nau chunga Israel sipai lubuh kho General rank phabeb ho cho Israel military hon thimo chanuvin Sutubang tilsu ho na veng bit zo po vetin disciplinary action allow vin ato mun ho vakunin an haisa ataw vinahi ato muna kuna an haisa o army general mithum ho cho divisional commander mithum hi vin ama hola akhat cho military intelligence lubuh khat ahi Israel sipai navy le air force lubuh te ni chungin zong Israel military hon disciplinary action allow vin god na pe vin chule Israel sipai senior lubuh mitam ta chungin zong Israel military hon action khawta an allow vinahi chuchi Hamas inui mi hon Israel gamsung abulu naw chungchanga khulchil na anei naw vchon thilso chu military intelligence so hla samje hitin a hin phongdo vinahi Palestine thingnoi mi Palestinian Islamic Jihad PIJ thingnoi mi hon Israel mi mat ho thilong akoi hola akhat cho Central Gaza Strip nu seirat area kunin ahin modo ovetin thuso ki muchun hin phongdo vinahi chuchi thilong chu Hamas inui mi hole Iziba kona search unit ho sule International Red Cross son Palestinian Islamic Jihad ho omnamuna kona chuchi Israel mi khat thilong chu anamuda uhidanin zong phongdo vinahi Hamas inui mi hole Palestinian thingnoi mi ho group adang khat Palestinian Islamic Jihad PIJ thingnoi mi hon Israel mi ho thilong a hen den ho abon cha tabang hila an pe do hitan Palestine thingnoi mi hon Israel mi ho thilong a hen den na lai hi ni tawang be bo hitai tin thuso ki muchun hin phongdo vinahi Narcotics Control Bureau NCB hon South Delhi sunga in khara kunin Khamthei methamphetamine lo chang agi dan kg za thumle somnil geda gi dangka crorza ni le som gu velmanding su anamanda vinahi chuchi Narcotics Control Bureau NCB hocho Delhi Police Special Cell Counter Intelligence Unit hoto kithu khoman hiu vi Union Home Minister Amit Sain Khamthei ki mat do na chunga amando ho pa cha na sangta an pe na hi chuchi Khamthei to ki sai chun joint team hon mini anamando vin sen kati Uttar Pradesh akuna sales manager khat anamando msaw vin ama pa chun foreign ho to ki thua Delhi khopi sunga Khamthei an zo do le jiw hi Delhi khopi sunga Khamthei an zo do le jiw hi vainung in chuchi Khamthei zo le hol anapang Naga Numei khat zo anamando vin hi Maddo aum Naga Numei nu min cho Esther kinimi akiti Sompi gam kai khawpi jang khusunga Women Society Hole Youth Club hon Sunrise Moonlight ve a mul chunga kaljing ho hinga Zani November ni sim somni leli sang ni le somni lenga ni khuchun an so do vinahi akhatna khusunga gari speed 20 to 30 km per hour a hada tol phalahi poi khusunga gari speed hadzia boina tamta aso do tan hichi hoven na dinga dan hung ki bol hi ani na ani hla 5 pm apat jingka lam 5 am vela nunga go hlang sunrise ve achi hon khusung mi imut mo sa zena gari na tol van e u hi bolta loadinga het sa hi athumna zanthip nunga husan loud sound to umsan kilom lowa wa le hon boina atu le ama man mo ki puding hi alina khusung la le gam sung la a nisa drugs ne party ball umsan phalowa chon oma ki mat do le dan nu zoya ki bolding hi tin zong Women Society and Youth Club khawpi jang village son hin phongdo vinahi United States sipai hon Sudan gam sunga chamnal mona omna dinga to gun ho cho Sudan Army hon aka thapi nungu vin akido piu Sudan paramilitary force ho RSF hon ama ho macham tain Sudan Army ho to thlathum sunga ding in ceasefire an phongdo taw vinahi Sudan gam sunga Sudan Army lubuh pa to Sudan paramilitary force lubuh pa vai puding akichu hlonjin Sudan gam sunga civil war na sata anumin mihim mi tamta inthina an tulo hitai Sudan Army hole Sudan paramilitary force Rapid Support Force RSF ho hi achi sa April sang ni le som ni le thumkuma an kido pan hitaw vi United States Saudi Arabia United Arab Emirates sule izibin Sudan gam sunga chamnom te na dingin pan satay na law vin ahin la apan la an ho cho Sudan Army lubuh pa Abdel Fattah al-Burhanin anapumpi po na hi
USA te su United Arab Emirates UAE te de dan te na chono vetin Sudan Army lubu pa na phongdo in UAE gamwai pu hon Sudan Paramilitary Force RSF fo to so 18 Army lubu pa na phongdo in hi Sutia UAE chunga ngona abol hotcho UAE hon adi poitia su thingna an boljing sound hitai Sudan gamsunga Paramilitary Force so Rapid Support Force RSF lubu Mohammad Hamadan Daglohi Sudan Army lubu Abdel Fattah al-Burhan nuidovan panghin ahin la Sudan gamsung vai puding ahong ki chu hlonjin ahong ki do hlonin a hi Sudan gamsunga chamnom na dinga chamna simdo hola apang United Arab Emirates UAE apan lai silvin kata san povin chamna sim hon Rapid Support Force apan PVTA Sudan Army lubu pan chamthu ki sei chu an pomlo a hi US le Arab gam hon peace proposal an simdo na wachun Sudan gamsunga chamna uma government tha ki simdo ting chule Sudan Army hole Sudan Paramilitary Force hocho government tha ki sim na apang lo hilding hi vetian suji uchun Sudan Army hon chuchi peace proposal cho pom thelo vu a hi chuchi chamnom na dinga peace proposal dung zui achun thlathum sung ceasefire ding aban le permanent ceasefire ding chuting le thlaku sung cho mi pi vai pu ding ti a to gon an semo hi Saudi Arabia to United States panla na cho Sudan Army lubu pa Burhan ki tipan an ki pa pin ahin la samna simu chuna lampi a ho khapuiti na phongdo in hi Rapid Support Force RSF fon Sudan Army hotcho Muslim Thingnoimi Group Khat Islamist Muslim Brotherhood kiti Muslim Thingnoimi Group Khat to pangkhom vetin ango uvin alang khara chuchi Rapid Support Force RSF fo zongcho Sudan gamsunga Muslim Thingnoimi Group ni to pangkhom uwa Sudan Army ho ado khom kidu hi Pakistan in Afghanistan gamsung avelin abulu kidu vin mi tamta in thina na to vin thina to hola chun chapang mi ko zong na pangvin hi Pakistan sipai hon Afghanistan gamsung Kunar province to Paktika province sung cho bomin satain an bulu vin bompu ke na chun milham mili zong kitong khaw vin chule Pakistan sipai hon Afghanistan gamsung Khos province sung boma abulu na wachun achunga ki sei mi som hon thina an to wahi Zanima sachun Pakistan gamsung Peshawar muna Federal Constabulary kiti Pakistan sipai ho headquarter muna chun suicide bomber kharin bom asu pona chun mi thumin thinan to vin mi tamta an kitong khaw vin hi Paramilitary Force ho chamin a khel do wa Federal Constabulary tin Julai thasunga ki patchon amin an khel do taw vin hi Turkey le Qatar government in Afghanistan le Pakistan ki ka atsam na na dingin panasate na la zinguvin ahin la ceasefire apalke zinguvin hitia akibuluto naw hi anum zingina hi Pakistan in avel vela ceasefire an palke o hitai thuso ichanin ki chai tai thuso ngai ho zo sin a bon chawin mangpha